бар дүйнөнүн барынан качып баратамын өзүңө шашып тосуп алчы кучагың ачып апа сени көргөнү келдим бүтпөйт экен Рабиэже, үйкөзүк майрамыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым улдарыңыздын урматын, кыздарыңыздын кызматын көрүп жүрөңүз. Ушул жердеги уул кыздарыңыздын, келиндериңиздин жана да алыс кыймас кашарында жүргөн Равшынай эже менен Алайбеканын атынан келдик. Аз да болсо сиздер саптары бар. Жакыным, жаным апам, жарыгым жалгыз апам, жашоодо жөлөп жүргөн жаныма жакын апам, жүзүдөн жылдыз жанган, жайдары жаркылдаган, жылмайып күлүп турган ал менин апам деп билетен апаңыз. Бул өмүрдө барысы жалган, жүз калоонун 90 арман. Менде убакыт, сенде жок дарман. Апам, сени көргөнү келдим. Түшүк тартпа, керек эмес чай. Өзүң барда көңүлдү жаз жай. Кызың чексиз бактылуу да бай. Апа, сени көргөнү келдим. Апа, 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 сени көргөнү келдим. Жолум тосуп кел кызым дейсиң, жакшыларга эл болгон дейсиң. Акылманы гүлдөй коп эйлиң. Апа, сени көргөнү келдим. Сен гүлсарым, сенсиң жакыным. Күндө келүү парызым, асылым. Башым дейин тазим кыламын. Апа, сени көргөнү келдим. Апа, апа. Dostlarımda güldürsün.
paytda bo'lib ketganmiz hammamiz. Opajonlarim turibdi. Mana shu sinfdoshimni 60-100 yoshlarni, payg'ambar yoshlari ekanlar. Yana shuncha hayot kechirdilar. Bolalari bilan dugonalar topishib oldik. Dugonalar bilan birgalikda nevaralar, chevaralar bilan hammalari umrlaringiz uzun bo'lsin, rizqlaringiz umr bo'lsin. O'g'illaringizni hammalari tanijonlari sog' bo'lsin iloyim. Sizga mehribon bo'lsin hammalari. Nevaralaringiz to'ylarini ham ko'ring o'rtoq. Iloyim mana shu xonadoningiz o'ziga buyursin. Xo'jayiningizga ham tanijonlari sog' bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Bolalaringiz umr uzun bo'lsin. Dadalarini, hayotlarini ham, qolgan hayotlarini ham bolalaringizga bergan bo'lsin iloyim. Hammalaringizni tabriklab so'rablar. Tag'in masjidda chiroyli bo'lgan shaxsan iloyim. Hammalaring kelganlaringizga rahmat. Iloyim hammalaringga ham panjolang sog' bo'lsin. Shunaqa kunlar ko'ringlar. Qarindoshlari, diyonalarimiz hammalaringiz mana shunday fayzli xonadonga xush kelibsizlar. Mana bugun diyonamizning xonadoniga qaytgan boshimiz yerga tekkancha mana shu yerda xursand bo'lib keldik. O'rtog'imizning umri uzun, rizqi ulug' bo'lsin. Allohim baxtimizga yuk kelimiz, tinch bo'lsin, xonadonlarimiz obod bo'lsin. O'rtog'imiz ham tanzoni sog' bo'lsin, farzandlarning rohatlarini, o'g'il qizlarning rohatlarini birgalikda ko'rishsin. Hammani xonadonlarda shunaqa tinchlik ko'p bo'lsin. O'rtog'imiz yuzlar bilan yuzlashib yursin. O'tgan xo'jayinlarning ham joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Ularning umrini o'rtog'imizga qo'shib bergan bo'lsin. Doimo shunaqa yaxshi kunlarda hammamiz diydor ko'rishni Alloh va Mavloy nasib aylasin. Hammalaringiz sog' bo'lsinlar, aziz dugonajonlar, aziz qarindoshlar, o'rtoqlar, opa-singillar. O'rtog'imiz sog' salomat, yaxshi kunlarda yana birgalikda hammamiz uzoq umr ko'rib, diydor ko'rishib yurishni Allohim nasib qilsin. Allohim sog' bo'linglar, yana bir bor shukur sizlar, aziz mehmonlar. Sog' bo'linglar.
жакыным. Күндө келүү парызым, асылым. Башым дейин тазим кыламын. Апа, сени көргөнү келдим. Апа, 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 сени көргөнү келдим. Апа, 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 сени көргөнү келдим. Апа, сени көргөнү келдим.